Propovjed za večeras sam nazvao pravo biblijsko oproštenje. I prvi tekst za večeras ću pročitati da je Bog nama zaista oprostio u Hristu. Znači, to je izuzetno važno. Vidjet ćemo šta to znači. U Efescima 4. glava 31-32 piše: neka se sva zlobna gorčina i gnjev i srdžba i vika i pogrdan govor ukloni od vas zajedno sa svom zloćom. A budite dobri jedni prema drugima, samilosni, spremno opraštajući jedni drugima, kao što i Bog u Hristu milostivo oprostio vam. Ovo oproštenje u Hristu, braći i sestre, nije ono starozavjetno oproštenje. Učiniš neki grijeh, pa priznaš grijeh, pa prineseš žrtvu i sad kao oprošteno ti je, idi sad, slobodan si. Ne, braći i sestre, ovo oproštenje u Hristu je nešto što mijenja tebe, mijenja tvoje srce, daje ti neku slobodu, da imaš ljubav prema Bogu pa i prema drugim ljudima. I još jedan tekst sličan o tome, Kološanima 3.13 piše: podnosite jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima ako neko ima pritužbu na nekoga. Kao što je Gospod spremno oprostio vama, tako činite i vi. Znači, Bog nas poziva da onako kako je nama oprošteno u Hristu, da i mi drugima opraštamo. Ali istina o oproštenju je veličanstvena. To nije samo neka istina, braći i sestre, eto, činili smo neke grijeh i sad je neko dao izjavu oprošteno vam. Ne! Ovo oproštenje biblijsko u Hristu, koje ću probati večeras da objasnim u najkraćem, je mnogo snažnije, mnogo veličanstvene. To je nešto što vam pokreće srce, braći i sestre, čini vas da imate mir i spokoj, da realno doživite to oproštenje, da realno doživite pravu sliku o vama koju Bog ima. Zato je važno da se ova istina o oproštenju razumije, kako bih ja rekao, na ovaj evanđelski način. Naravno, oproštenje je povezano sa pokajanjem. Znači, to neko pokajanje treba da proizvede oproštenje. A pokajanje, da bi proizvelo oproštenje, je povezano sa grijehom. I zato Isus, kad je započinjao svoju misiju, kao što znate, puno smo puta govorili o tome, on je pozivao ljude da se pokaju. Znači, Isus nije pravio razliku između religioznih i nereligioznih ljudi. On je sve pozivao na pokajanje. I osim toga, pozivao ih je da vjeruju dobru vijest o carstvu, znači u njega da vjeruju, jer on donosi Božje carstvo. I naravno, istu poruku je i apostol Pavle, mogli bismo reći možda najbolji Isusov učenik ili najveći Isusov učenik, također kad je propovijedao evanđelje, on je propovijedao o pokajanju i o vjeri u Isusa. Zato što upravo to pokajanje treba da proizvede ovo pravo biblijsko oproštenje. Evo taj tekst o kojem piše Biblija vezano za apostola Pavla. Djela apostolska 20:21. Nego sam temeljno svjedočio i judejcima i Grcima o pokajanju pred Bogom i o vjeri u našeg Gospoda Isusa. Znači, da bi došli do pravog biblijskog oproštenja, da ga doživimo, braći i sestre. Sad ne govorimo o oproštenju legalnom, da vam neko kaže kao evo jesi se pokajao, jesi priznao, šta si uradio, kao evo oprošteno ti. Nije samo to, nego kad ti se oprosti, kad doživiš to oproštenje, to je sloboda u srcu, umu. Nema bilo kakve sumnje tu više, nego jedno sloboda, braći i sestre, pred Bogom kad doživiš pravo biblijsko oproštenje. I ovo je sve uvod da dođemo do pravog biblijskog oproštenja. I naravno, ovo pokajanje koje treba da vodi u oproštenje, i to samo oproštenje, braći i sestre, je dijelo našeg Gospoda Isusa Hrista. Znači, on je taj koji treba u nama da proizvede i pokajanje i oproštenje. Naravno, pravo pokajanje i pravo oproštenje. I zaista tako i piše u djelima apostolskim 5.31. Njega, znači Isusa, je Bog uzvisio sebi s desna kao vođu i spasitelja, da da pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha. Znači, Isus je taj, braći i sestre, koji treba u nama da proizvede i pokajanje i oproštenje. Znači, to je njegovo djelo. I naravno, on je propovijedao pokajanje. Međutim, on je kroz svoju službu objašnjavao svojim slušalcima na isti način kao što su apostoli objašnjavali svojim slušalcima, naročito apostol Pavle, da je grijeh, braći i sestre, mnogo više od grešnog djela, nego da je grijeh stanje u kojem se čovjek nalazi, da je grijeh u nama, ne ono što radimo, da imamo zlu prirodu od rođenja, da imamo urođenu tjelesnost, da imamo
tu razdvojenost od Boga u duhu, da smo mi problem, a ne ono što radimo. I naravno, iz takvog jednog razumijevanja grijeha, da smo mi problem iznutra, bez obzira šta smo činili spolja, bez obzira da li smo bili religiozni ili ne, da je problem u nama. I kad ispravno razumijemo ono što Isus govorio i naravno njegovi učenici, apostoli, a posebno apostol Pavle, kad razumijemo šta je grijeh i kad dozvolimo Gospodu da nam dotakne srce u svjetlu istina o grijehu, onda se možemo ispravno pokajati, jer nam je dotaknuto srce. Prosvjetljeni smo time da smo mi iskvareni grešnici, u stvari bez obzira kako smo se ponašali, da je naša priroda zla, ali da zahvaljujući Božoj milosti možda mi nismo toliko manifestovali tu grešnost. A ovo razumijevanje grijeha i ovo osvjedočenje je potrebno da bi mogao ispravno da se pokaješ. A jedini način da primiš pravo oproštenje jeste da se ispravno pokaješ. Zato su te stvari važne, ne kao formalno nešto ili legalno, nego ti je potrebno iskustvo. Zato je važno da ti Gospod dotakne srce, da razumiješ koji je tvoj problem, da bi mogao ispravno da se pokaješ i da doživiš pravo oproštenje grijeha, ali evo još nismo došli do toga šta je to pravo biblijsko oproštenje. Naravno sad govorimo o pokajanju koje treba da vodi u oproštenje, a jedno i drugo je djelo Isusa. Sad ću dati neke teze u vezi tog pokajanja, naravno mi smo kroz nas u evanđelsku službu govorili o tome, ali kroz ovu propovijed želim da prođem kratko samo kroz to pokajanje, jer nas ono vodi u pravo oproštenje. Dakle, u vezi pokajanja, braćo i sestre, znači potrebno je ponizno otvoriti srce Bogu, dopustiti Bogu da vam dotakne srce u svjetlu biblijskih istina o pravom grijehu, iz čega jedino može proisteći pravo pokajanje. Znači, samo kad te Bog dotakne. Zato ljudi koji imaju možda ogromna znanja biblijskog, možda imaju velike škole, ili možda su dugo čitali Bibliju, ili su dugo bili religiozni, ali ako im Gospod ne dotakne srce u vezi istina o grijehu, u vezi istina o njihovom pravom problemu, oni ne mogu da se pokaju. A ako se ne pokaju kako treba, oni ne mogu da ispravno dožive oproštenje. A samim tim i novorođenje, koje je logičan slijed svega toga. Vidjet ćemo to večeras. Zato uzalud znanje, uzalud doktrine, ako ne dozvoliš Bogu da ti dotakne srce u svijetu tih doktrina ili istina. Znači, jer znam ljude koji su mahali glavom na ove istine o grijehu, o novorođenju i pokajanju. Mašu glavom, ali im srce nije dotaknuto. Znači, moraš srce da otvoriš Bogu, brat ili sestro, da bi te Bog dotakao, da ove istine o grijehu, o starom čovjeku, da se to odnosi na tebe. Ali ne formalno na tebe, nego da je to u tebi. Moraš sebi da se zgadiš u jednom trenutku, da shvatiš da je u tebi zla priroda, iako nisi, zahvaljujući Bogu, možda to manifestovao, ali to je u tebi. A to ti je potrebno da bi se pokajao ispravno i da bi doživio pravo oproštenje. Dakle, pokajanje, osim kad ti Bog dotakne srce, o istinama o grijehu, da je to da si ti taj, da je grijeh u tebi, baš u tebi, ne formalno tamo neka doktrina o grijehu. Šta ide onda? Znači, pokajanje je osvjedočenje da je problem u tebi, da je grijeh u tebi, da si po prirodi od rođenja iskvareni grešnik, zao, sebičan, licemjer, da nisi kvalifikovan za nebo, da ne zaslužuješ da živiš, da si izgubljen i bespomoćan da sebi pomogneš. To je u tebi, nema veze kako si se ponašao. Zato je spasenje dar, braći i sestre. Zato ni najbolji čovjek na ovom svijetu ne može da se spasi ako to ne dobije kao dar. Zašto? Zato što koliko god da on dobar, po znacima navoda dobar, u njemu je zla priroda. Kad ne bi bilo Božje milosti, on bi pokazao pravo lice. To je problem, znači nikad ne gledajte ponašanje, jer kad bi bilo do ponašanja bi Bog rekao, ako se budeš dobro ponašao, bit ćeš spašen. Znači spasenje je blagodat kroz vjeru isključivo zato što je čovjek ima zlu prirodu i ne može dijelima da promijeni svoju prirodu ili držanjem zakona ili držanjem nekih ceremonija i obreda. Braći i sestre, pravo spasenje nema veze sa moralnošću. Tačno je da ljudi koji budu spašeni, koji prime Hrista, koji se nanovo rode, da će živjeti duhovan život u okviru kojeg je i moralnost. Ali primarno moralnost nema veze sa time. Ti možeš biti moralan,
a da nisi spašen. Možeš biti moralan, a da nisi nanovo rođen. Jednako kao što je bio onaj farisej u onoj priči sa poreznikom, kad je iznosio Bogu svoje zasluge. Istinite, naravno, zasluge. A onaj poreznik govorio, pomozi meni grešnome. Znači, ovaj nije shvatio da je grešnik, ovaj farisej. Gledao je sve kroz dijela. A ovaj poreznik je shvatio da je on grešan. I zato je grešnik, kako Isus rekao, pošao opravdan. Naravno, pokajanje je, dakle, kada shvatiš da si na istom nivou kao najgori grešnici koje poznaješ ili za koje si čuo, jer svi imate isto nasledđe i istu prirodu od Adama, bez obzira da li si se ponašao bolje od mnogih i bez obzira na tvoju eventualnu religioznost. Kao što rekao, brat i sestre, ovo je uvod za pravo biblijsko oproštenje. Dakle, pokajanje je kada prihvatiš nakon svega, nakon što ti je Bog dotakao srce, nakon što si shvatio šta je grijeh, da je taj grijeh o kojem Biblija piše, da se to odnosi na tebe, da si ti taj stari čovjek. I nakon svega toga prihvataš da Isus bukvalno treba da dođe i živi u tebi, da ti dodijeli svoj život da bi te spasio od tebe samog, od tvoje grešne i skvarene prirode i da upravlja tvojim svakodnevnim životom. I takvo jedno pokajanje, a koje je Isus proizveo, koje je Bog proizveo, svejedno jer Otac kroz Sina radi, ono, braćo i sestre, vodi u nešto. Znači, tek kad ti se srce dotakne, ti možeš da se pokaješ, a to vodi u nešto dalje. Pazite šta Petar kaže. Djela apostolska, 2. glava, 37-38. Šta ide nakon što ti je Bog dotakao srce, pa si se pokajao? Ljudi, braćo, šta treba da činimo? A Petar im reče, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista. Za šta? Za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar Svetog Duha. Petar ovdje govori religioznim Jevrejima. Znači, kontekst su, braće i sestre, Jevreji koji su odbacivali Hrista. Oni koji su razapeli Hrista. Znači, to su bili religiozni ljudi koji su priznavali svoje grijehe, koji su se kajali za grešna djela, koji su prinosili žrtve, koji su ispunjavali sve što je Bog traži od njih. Ali on njima kaže da se pokaju. Znači, to je pravo pokajanje sad, u kontekstu Isusa Hrista. Za šta? Da bi primili oproštenje grijeha i dar Svetog Duha. Znači, i ljudima koji su tada bili Božji Izrael je trebalo oproštenje grijeha. Braći i sestre, pravo oproštenje grijeha. Sad ćemo da vidimo da oproštenje grijeha pravo, braći i sestre, nije oproštenje za grešna djela. To je mnogo više u Novom Zavjetu, to je mnogo veći dar, braći i sestre. Ali idemo dalje, znači to pokajanje, nakon što ti je Bog dotakao srce u svjetlu biblijskih istina o grijehu, treba da te vodi u to da primiš dar Svetog Duha i oproštenje svojih grijeha. Vidite još jednu stvar koja je povezana sa pokajanjem i oproštenjem. Pazite ovo sad. U Djelima apostolskim 3.19, odmah nakon ovoga što je Petar rekao Jevrejima. Slušajte sad ovo, braći i sestre. Pokajte se, dakle, i obratite se da se izbrišu vaši grijesi, da bi od Gospodnjeg lica došla vremena okrepe. Aha, znači u prethodnom tekstu piše pokajte se, naravno da se krste u ime Isusa Hrista, za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar Duha. A sad ovdje, odmah u istom kontekstu, nekoliko tekstova kasnije, pokajte se da vam se izbrišu grijesi. Znači, braćo i sestre, oproštenje grijeha je direktno povezano sa brisanjem naših grijeha. To je veličanstvena, radosna vijest o oproštenju. A vidjet ćemo kako. Jer znate kako, ljudima kad ispričate nešto morate da im date realno objašnjenje kako to. Znači, to je pravo oproštenje, braći i sestre, koje je povezano sa brisanjem naših grijeha, sa brisanjem naših dosija. To je pravo oproštenje, ali idemo sad ka tom vrhuncu. I upravo to, braći i sestre, to oproštenje, kao što vidimo ovdje, koje je povezano sa pokajanjem i sa primanjem dara Svetog Duha, je upravo povezano sa Novim Zavjetom. Zašto? Zato što sam Isus je rekao da je u Novi Zavjet u njegovoj krvi i upravo kroz taj Novi Zavjet koji je u njegovoj krvi, a to je Isusov život, se prima oproštenje. Da pročitam taj tekst. Matej 26, 27, 28. Onda uze čašu, zahvali Bogu i dade im je govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv novog saveza koja se proliva
za mnoge za oproštenje grijeha. Vi znate da krv u Bibliji označava život. Znači, očigledno da kroz Hristov život se prima oproštenje grijeha. To je ono, braćo i sestre, da nam je Bog u Hristu oprostio grijehe. Kroz Hristov život u nama. Vidite, to je ogromna razlika u odnosu na ono možda što smo mislili ranije ili na taj starozavjetni koncept. Hrist je umro, platio kaznu za naše grijehe, navodno, i sad Bog može da nam oprosti grešna djela. Međutim, to nije to. Biblija kaže da nam je Bog u Hristu oprostio. To je nešto drugo. To nije on platio kaznu i sad nama su oproštena grešna djela. Nego nekako nam je u Hristu oprošteno. A vidjeli smo, pokaj se da bi primio oproštenje i dar duha. Znači, to je povezano sa tim darom duha. Ovdje vidimo da je u krvi taj novi savez, u Hristovoj krvi, preko kojeg se prima oproštenje grijeha. A ta krv je Hristov život. A vi znate da taj dar Svetog Duha, ili taj obećani Sveti Duh, je ništa drugo nego Hristov spasonosni život. To je ono obećanje, braći i sestre, još i Edemskog vrta, da će doći sjeme. To sjeme je Isus Hrist. To je obećani duh, braći i sestre, Isus Hrist, njegov vječni život koji se prima. Znači, duh drugog Adama je taj dar Svetog Duha koji mi primamo. I kroz Hristov duh, kroz taj obećani duh, ili kroz Hristov život, to je isto duh i život, se prima oproštenje grijeha. Znači, to je važno, ovo je realno, to nije deklarativna izjava gdje Bog kaže oprošteno ti je, nego kroz to novorođenje, kroz to primanje dara duha, kroz Hristov život u nama se prima pravo oproštenje grijeha. A šta je to? Sad ću kroz teze da to objasnim, da bi vam ostalo urezano, naravno i za one koji budu kasnije želeli da proučavaju. Pazite sad. Pravo biblijsko oproštenje, braći i sestre, nije oproštenje za grešna djela, nego oproštenje nama lično, a u to je obuhvaćeno sve što smo ikada radili, a da nije bilo po Božjoj volji, što sada radimo ili što ćemo u buduće raditi, a da nije bilo po Božjoj volji. Znači, ovo je važno da zapamtite. Bog nama nije oprostio za grešna djela, nego je nama oprostio. To je novi zavjet, ali još ćemo da vidimo kako to. Zato što i grijeh nije djelo, nego naše stanje, braći i sestre, i stanje u kojem smo bili, mi smo činili stvari koje nisu bile po Božjoj volji. I sad, oproštenje, naravno, ako je grijeh stanje, ako je pokajanje za stanje, za ono što mi jesmo, onda i oproštenje mora biti nama, a ne za djela. Kad sam ovo shvatio, braći i sestre, prvi put, naravno kroz ovo evanđelje, znate kako sam olakšanje doživio, zato što to nije ono sad ti kod Boga ideš, svaki put sad nešto pogriješiš, kažeš nešto što ne treba i svaki put oprosti mi. Ne, braći i sestre, i jednom zauvijek mi je Gospod oprostio, on je mene oprostio, ne za moja djela, nego meni, ali kako? Tako što mi je dao dar duha, Hristov život. Oproštenje meni je povezano sa primanjem Hrista u moj život. A kako? Sad ide pravo objašnjenje. Znači, pravo biblijsko oproštenje je zasnovano na promjeni našeg identiteta dolaskom Isusa da živi u nas. Bog nas je kroz Isusa učinio novim stvorenjima. To je novi savez u Isusovoj krvi kroz koju se prima oproštenje. Braći i sestre, Bog je promijenio moj identitet. To znači oproštenje. Nije meni Bog, Zdravko, ti si griješio, opraštam ti grešna djela. Ne, braći i sestre, kroz dolazak Isusa u moj duh se promijenio. To više nije onaj duh sa kojim sam rođen od roditelja, koji je došao od Adama. Zbog tog duha koji sam naslijedio od Adama pa preko mojih roditelja, ja sam bio grešnik i činio grešna djela i sve drugo. To je bio taj stari čovjek, ali sve je proisteklo iz duha. To je ona moja unutrašnjost najdublja. I šta Bog radi, braći i sestre, kroz Isusa Hrista? Kad sam shvatio šta je grijeh, da je u stvari problem taj duh koji je odvojen od Boga. Kad sam se pokajao ispravno, on mi oprašta sve. Na koji način? Daje mi novi duh, mijenja moj identitet. Znači, to nema veze s djelima. Ti si sad novo stvorenje. Sve što si radio ikad, što seš raditi, što sad radiš, ti je oprošteno jer si novo stvorenje meni na slavu. Ti imaš duh Isusa Hrista sad. Ti si novi čovjek.
I još malo da to objasnimo, pa ćemo dati i neke biblijske tekstove. Razmišljajte o ovome. Nije ovo samo obična biblijska istina, braći i sestre. Ovo je veličanstvena biblijska istina, koja se razlikuje od onog ranije što smo razmišljali. Priznaj grijeh, pokaj se, Bog ti prašta. Ne, braći i sestre, jednom zauvijek ti je Bog oprostio tako što ti je dao nov identitet. Obrisan je stari čovjek kroz promjenu duha. Znači, Bog nas je kroz Isusa u nama. Pazite šta je Bog uradio. Nije morao da nam prašta, čini grijeh, oprošteno ti je. Čini grijeh, oprošteno ti je. Čini grijeh, oprošteno ti je. Naravno, nakon što ispuniš neku formu. Ne, jednim udarcem, kroz novi zavjet, kroz krv Isusa Hrista, to je njegov život u nama. Šta Bog radi? On nas miri sa sobom i učinio nas je savršenima, svetima i pravednima po prirodi. Taj duh sad naš, iz koga su proistekli svi grijesi, sav stari čovjek, sad više je mrtav dolaskom Hrista, taj duh je sad novi kvalitativno. Znači, dolaskom Isusa u naš duh, stari čovjek, stari Zdravko, u duhu je mrtav i vaskrsno je novi čovjek u duhu. Sad moj duh, braći i sestre, a iz koga sve proističe, i ponašanje, i vjera, i razmišljanje, to više nije onaj isti duh kao ranije. Zato ne mora Bog da mi prašta djela. On mi je promijenio duh, identitet iz koga su sva djela nastala. Što znači da sve što sam ikad radio, braći i sestre, je obrisano. Bog mi je obrisao čitav dosje. Kao kad neki kriminalci, znate, radili su svašta i onda se dogovore sa državom da učestvuju, recimo, ne znam, da budu svjedoci u nekim slučajevima i zauzvrat država im obriše kriminalni dosje, promijeni im ime i tako oni mogu da žive negdje sa novim imenom i nemaju taj kriminalni dosje. Braći i sestre, na neki sličan način je Bog uradio sa nama. Znači, nije sad ja sam grešnik, puna mi je glava nečega što sam radio kroz život i sad Bog izjavljuje tebi je oprošteno. Da, ali šta imam ja s tim? Ali kad sam shvatio i evanđelje, braći i sestre, da je Bog rekao oprošteno ti je, kad mi je dao Hrista, promijenio mi je duh, promijenio je moj identitet, on je sve ono što sam nekad radio, kompletnog starog čovjeka usmrtio. Kako? Tako što moj duh sad više nije onaj iz kojeg je proistekao stari čovjek, nego sad moj duh je drugačiji. Hrist je sad u mom duhu. Sad sam ja novi čovjek, meni je oprošteno, ja imam novi identitet, braći i sestre. Znači, da ponovimo ovo drugo još jednom. Znači, Bog nas je kroz Isusa u nama pomirio sa sobom i učinio savršenima, svetima i pravednima po prirodi. Dolaskom Isusa u naš duh, stari čovjek u našem duhu je mrtav i vaskrsno je novi čovjek u duhu, jer iz duha sve proističe. To je tvoj identitet, to je ono što će da vaskrsne. I sad Bog je to promijenio, znači ne mora djela da ti prašta, tebi je oprostio, sve u redu, sine ili kćeri, ti si novo stvorenje sad, samo treba da vjeruješ u to. I naravno, dodatak, ovo je pravo biblijsko oproštenje, kroz koje je Bog, pazite sad, braći i sestre, izbrisao naše grijehe i više ih se neće sjećati. Kako? Jer nas je učinio novim stvorenjem. Imali smo duh od Adama, to je to sjeme. I izrasli su, braći i sestre, razni plodovi. I sad ne treba Bog plodove da prašta. Ja mu priznajem moje razne plodove. Šta Bog radi? On isproklijava novo sjeme, braći i sestre. Onaj stari čovjek je mrtav. To je pravo oproštenje. Bog od mene čini novo stvorenje. I sad on ne mora djela da mi prašta šta sam radio i šta ću raditi. On je meni oprostio. Ja imam novi identitet. Samo treba da živim u toj realnosti. I zato sad, kad padneš ili učiniš nešto što ne treba, što ima sad, ne treba da tražiš ti oproštenje. Ti si novo stvorenje. Tebi je oprošteno unaprijed. Tvoj život je sad na slavu Bogu. On ne mora da prašta Hristu u meni. To je samo zato što sam ja skrenuo fokus, zato sam uradio možda nešto. Ne, braće, samo treba da ustanem da se vratim. Meni je oprošteno. Ja sam novo stvorenje kvalifikovano za nebo. To je pravo biblijsko oproštenje. To znači biblijski tekstovi da Bog briše naše grijehe i više ih se neće sjećati. To nije forma, braći i sestre. Bog sad izbriše dosije i neće se sjećati više. Ne, učinio te novim stvorenjima, to više nisi ti u duhu. Samo još uvijek imaš stari mozak, stara sjećanja, pa ti to ne izgleda tako, moraš da vjeruješ da je tako. Znači ti si novo stvorenje i Biblija zaista kaže, braći i sestri, to je novi zavjet po kojem dobijamo oproštenje i brisanje grijeha. Pazite ovaj tekst iz Jeremije 31, 33, 34 i to ponavlja Pavle
u Jevrejima 8. glava 10 do 12. A ovo je savez koji ću sklopiti s Izraelovim domom posle tih dana, govori Gospod. Svoj zakon stavit ću u njih i upisat ću ga u njihova srca. Biću njihov Bog i oni će biti moj narod. Neće više prijatelj prijatelja učiti, niti brat brata govoreći upoznajte Gospoda. Jer će me svi poznavati od najmanjeg do najvećeg, govori Gospod. Pazite sad, oprostit ću im njihov prestup i više se neću sjećati njihovog grijeha. Znači ovo je sad dar, braćo i sestre, u Hristu, to je novi savez. Znači neće se više sjećati našeg grijeha. Oproštenje znači promjena tebe, praštanje tebe, dobijanje novog identiteta. Zato grijesi koje si ikad činio, činiš ili ćeš činiti, ne važi. Bog ti je već oprostio unaprijed, promijenio te. To što radiš eventualno, to je zato što skrećeš fokus sa Hrista, to je zato što još uvijek nedovoljno vjeruješ u ove istine. Kad shvatiš šta je Bog uradio za tebe, kad shvatiš kakvo si oproštenje dobio, nećeš ti ništa raditi što nije na slavu Bogu. Tako je Bog, braći i sestre, jednim udarcem, dajući nam Hrista, oprostio nam sve, potpuno, jer nas je promijenio. Ne mora dijela da mi prašta, meni je oprostio, mene je oslobodio. I zaista sad ću da pročitam tekst koji kaže da je oproštenje direktno povezano sa time što smo mi novi ljudi. Kološanima 2.13. I vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prestupa i zbog neobrezanosti svoga tijela. Slušajte sad, on je oživio zajedno s njim, zajedno s Hristom, oprostivši nam sve prestupe. Kroz to oživljavanje sa Hristom nama je oprošteno. Tačno je, braći i sestre, da je starozavjetni koncept bio da ti se oprašta za djelo. A to je samo tip. Isto kao u Starom zavjetu grijeh bio djelo, pokajanje za djelo. Braći i sestre, sad je nešto veličanstveno. Grijeh je stanje. Pokajanje kad shvatiš da si u stanju grijeha, da si iskvaren bez obzira na djela. Isto tako i oproštenje je potpuno. Bog ti oprašta tebi, ne tvoje djelo, tebi je oprostio. Znači, kad se probudiš ujutro, treba shvatiš tebi je oprošteno, ne za djela, potpuno ti je oprošteno. Promijeniti identitet, to nema veze s djelima, ti si novo stvorenje, ti si u Hristu kvalifikovan za nebo, bez obzira što si radio, što sad radiš ili što ćeš raditi. To oproštenje možeš izgubiti samo ako izgubiš Hrista. Dok god je Hrist s tobom, dok god imaš duh Hristov u tebi, brat ili sestro, ti si novo stvorenje. Kad padneš, Isus ti kaže, ustani. Brat i sestre, si novo stvorenje. On zna da ti dalje imaš tijelo, zna još da imaš sjećanja starog čovjeka, zna da imaš stare navike i zato on od tebe ne očekuje da hodaš kao što je on hodao prije 2000 godina. Ali kad padneš, on ti kaže samo ustani, ne treba da mu tražiš da ti oprašta, on ti je već oprostio jer si učinio te novim stvorenjem, samo to živi. Treba da vjeruješ da ti je na ovaj način oprošteno. Kad ovo shvatiš, brate i sestre, na srce da ti se pokrene, zato ja mogu drugima da opraštam. Bez problema, jer znam kako sam ja doživio oproštenje. Znači, meni je oprošteno ne za djela, nego meni je Bog promijenio identitet. Ja sam novi čovjek u duhu i taj duh novi koji je jedno s Hristom će da vaskrsne jednog dana. Znate koliko puta ja Gospodu kažem, Gospode, šta si to uradio za mene? Šta si to uradio za nas? Ovo su veličanstvene istine u svijetu ovog evanđelja, naravno. Vidite jedan tekst iz Petrove. Ovaj tekst se nalazi u 2. Petrova 1.9, gdje on prije toga kaže da mi imamo sad učešće u božanskoj prirodi, da treba da živimo to na neki način sa tim kvalitetima. Gledajte što na kraj kaže, kad to nabroji. Jer ako neko sve to nema, znači te stvari koje bi trebalo da praktikuje, on je slijep, ne može vidjeti daleko i zaboravlja da je očišćen od svojih starih grijeha. Kako očišćen? Braći i sestre, kako smo to očišćeni od starih grijeha? Šta to Petar kaže? Jeste, braći i sestre, duh ti je promijenjen, stari grijesi više nisu to nije dio novog čovjeka. Ti grijesi ne pripadaju tebi više. To je došlo iz starog duha koji si naslijedio od Adama. To ti je oprošteno jednim udarcem. Bog ti je promijenio duh, promijenio ti je prirodu, promijenio ti je identitet. Kao što država promijeni identitet nekom tamo kriminalcu i on sad može da ide slobodan, nema dosije više. I nama
Bog je dao novi duh Isusa Hrista i dosje obrisan, ali realno. Zato Bog se ne sjeća mojih grijeha, jer ja sam novo stvorenje. To je realno, braći i sestre. To nije priča. Zato on kaže, koliko je istok daleko od zapada, toliko će udaljiti naše grijehe od nas. Kako to? Istok od zapada, koliko je daleko? Beskrajno. A kako može Bog da udalji moje grijehe od mene beskrajno? Može, tako što mi je dao novi identitet, dao mi je Hrista i nema više tih grijeha, oni nisu više moji. To znači beskrajno udaljeni. To znači, braći i sestre, očišćeni smo od starih grijeha. Čitali smo prije, znači, Bog nam je oživio nas je sa Hristom, oprostivši nam prestupe. Znači, kroz to oživljavanje, kroz novorođenje, kroz primanje Hrista u nama, pravo oproštenje smo dobili. Ali ako ne vjeruješ da je ovo ovako, ti to nećeš doživjeti. Uvijek ćeš gledati na djela, šta si uradio, šta sam uradila, kajem se, izvini, pa plačeš. Treba da ustaneš kad shvatiš ove istine. Treba da vjeruješ da ti je Bog na ovaj način oprostio, da si ti novo stvorenje, bezuslovno voljeno novo stvorenje i da to što si pao ili uprskao je posljedica što ne vjeruješ dovoljno u ove istine i ne cijeniš ih dovoljno ili zato što si skrenuo fokus sa Hrista, a ne zato što treba nešto da ti se prašta, tebe je oprošteno u Hristu. Kraj, tačka, braći i sestre, Bog je udario pečat, promijenio ti je dosije, obrisao, nema više Zdravka, Zdravko će čak imati i novo ime. To je pravo biblijsko oproštenje. Razmišljajte o ovome, naravno, proučavajte, braći i sestre, zato što su ovo veličanstvene istine. Vidite šta kaže Pavle u 2. Korinćanima 5, 16, 17. Obratite pažnju. Zato mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu. Ako smo Hrista i poznavali po tijelu, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ono što je staro, prošlo je i evo novo je nastalo. Znači, to ti više nisi taj. Mi ne poznajemo sad tebe po tijelu. Ti više nisi taj Zdravko, sad si novo stvorenje. A treba da vjeruješ, mi živimo po vjeri, a ne po gledanju. Treba da vjeruješ da je sve proisteklo u tvom životu iz tvog duha. Da je iz sjemena proisteklo i stablo, i grane, i listovi, i plod. I sad, sjeme je taj duh, a ova drvo, grane, listovi, plod je tvoj život, tvoj rast u životu, tvoj karakter, tvoje ponašanje, tvoja dijela. I sad, braći i sestre, Bog ne mora ti prašta jednu po jednu stvar. To je bilo u Starom Zavjetu. Sad Bog čini veličanstveno nešto. On to uzima, baca i novo sjeme proklijava. Braći i sestre, koje je savršeno i to novo sjeme daje savršene plodove. I zato Bog ne mora ti prašta više za djela. On ti oprostio u Hristu. Tamo u Bibliji u Novom Zavjetu ne piše da mora sad od 50-nice pa na ovamo, da ne znam, padneš pa treba da ti Bog oprosti. Pavle ne kaže to ljudima. Pavle im kaže, znate li ko ste vi? Znate li da ste hramovi Božji? Zato što im je već oprošteno, su nova stvorenja, braći i sestre. To je veličanstvena istina. A ako sam pao, neko možda kaže, ako sam uradio, ako sam uprskao nešto, pa to je zato što nisi hodao sa Hristom. To je zato što ne vjeruješ toliko u ove realnosti. Kad bi vjerovao, ne bi uprskao. A ako čak i neko uprska nešto, braći i sestre, što stvarno nije na slavu Bogu, nema šta onda traži oproštenje, njemu je već u Hristu oprošteno, ako ima Hrista. On samo treba da ustane, da vjeruje da je njemu oprošteno, da vjeruje da ga Bog voli, da je promijenimo identitet. Te stvari treba da učine da ustaneš i da nastaviš da hodaš sa Hristom, da cijeniš to što je uradio za tebe. To je pravo biblijsko oproštenje. I pročitat ću još jedan tekst, poslednji za večeras, da vidite koliko je važno da razumijemo oproštenje. Jer od razumijevanja oproštenja zavisi koliko ćemo cijeniti i voljeti Boga. Braći i sestre, nije isto kad moraš padneš pa tražiš oproštenje, pa je li mi je oprošteno, nije li mi je oprošteno. Pa oprošteno ti je u Hristu. Ti treba da primiš Hrista, treba da shvatiš da si ti grešnik, treba se pokaješ ispravno, da Hrist dođe da živi u tebi, tada znaj da ti je oprošteno, da se pitaš više. Gotovo je, promijenjen ti je dosje. Svaki duhovni blagoslov koji Hrist ima je naš. Da li vjeruješ u to? Treba to se vjerom živi, treba da vjeruješ, brate i sestro, ne da osjećaš to ili treba da vjeruješ tako što čitaš Božju riječ, družiš se sa Hristom, imaš duhovno zajedništvo sa braćom i sestrama, praktikuješ tu vjeru i tada ćeš i doživljavati zaista. I zato tebi ne može da se desite neprijatelj pokoleba. Ti kad paneš, ti ustaješ, ti znaš, tebi je oprošteno, ti si novo stvorenje, samo si skrenuo s te realnosti.
zato što još rasteš u Hristu. Ali Hrist će da dovrši svoje dijelo u čovjeku i zapečatiti čovjeka jednog dana. Mi stvarno, braći i sestre, nećemo mi jednog dana nebu nositi stare zaostavštine. Ne, sve će biti očišćeno i u sjećanjima, braći i sestre. Ali zašto? To je legitimno, jer mi smo već nova stvorenja i zato Bog legitimno može da obriše sjećanja na starog čovjeka i sjećanja na grih. I posljednji taj stih za večeras. Luka 7. glava 41 do 48. Dva čovjeka su bila dužna nekom zajmodavcu. To Isus priča sad Simonu priču. Znate kad je došla ona bludnica i tu je bio onaj Simon, Isus u gostima. Znači i Isus sad priča priču. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Kako nisu mogli da vrate dug, pazite, on je spremno oprostio obojici. Samo trenutak. Znači, pazite, jedan duguje 500, jedan 50. Znači 10 puta je razlika. Ali ovaj oprašta obojici. Znači vidite, obojici oprašta. Ali point ove priče, braći i sestre, kad shvatiš koliko ti je oprošteno i šta ti je oprošteno, na koji način, to treba nešto da proizvede u tebe. Ali ako ti je samo 50 dinara oprošteno, ti ne možeš da imaš ljubav prema Bogu, pa ne možeš ni drugima da praštaš, jer ti ne vjeruješ da ti je nešto posebno oprošteno, neka djela su ti tu oproštena. Zato je važna ova priča 500 dinara i 50 dinara, da vidiš šta je pravo oproštenje i koliko ti je oprošteno i na koji način. Dakle, ovi nisu mogli da vrate drugi, ovaj je spremno oprostio obojici. Dakle, sad Isus pita Simona, koji će ga od njih više voljeti? Simon odgovori, vjerovatno onaj kome je oprostio više. Naravno, logično je to, jel? Isus mu reče, ispravno si prosudio. Zbog toga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi kojih je mnogo, jer je mnogo ljubavi imala. A kome je malo oprošteno, malo ljubavi ima. Zatim joj reče, oprošteni su ti grijesi. Znate, neko možda kaže, pa dobro, možda ja nisam činio puno stvari, pa loših, pa mi je malo oprošteno, sad kako sam ja u nekom hendikepu jer ne mogu da imam puno ljubavi. Ne treba to da posmatrate na taj način, ova priča, braći i sestre, treba da se izvuče na nivou principa. Šta znači kome je više oprošteno, kome je manje oprošteno. Da shvatiš šta je pravo oproštenje, da je pravo biblijsko oproštenje, da je tebi oprošteno, ne za dijela. Znači tebe, grešniku, sa zlom prirodom, u šta je uključeno i sve što si radio, što sad radiš i što ćeš raditi. Kad to shvatiš, ti si ovaj kome je oprošteno 500 denara. A kad vjeruješ da si imao neka grešna tu dijela, koja nisu bila dobra tu i tamo, ali nisi ti loš, nego neka dijela su ti bila loša i Bog ti je oprostio ta loša dijela neka koja si činio ili činiš ili ćeš činiti i sad, naravno, jednostavno dobio si oproštenje za ta dijela. Ti si ovaj kome je oprošteno 50 dinara. Zašto? Šta ti je oprošteno? Neka dijela. U suštini ti nisi loš, a su ti neka dijela oproštena. Znate, ljudi tako misle za sebe, naročito religiozni. Braći i sestre, mi smo pozvani da prihvatimo da smo mi ovaj koji duguje 500 denara. A to možeš da shvatiš samo na ovaj pravi biblijski način u svjetlu evanđelja, da je grijeh stanje, da smo grešni po prirodi, urođeno i da pokajanje znači da prihvatimo to, da kažemo Gospodu da nam dotakne srce kao što i jesmo, braći i sestre, pričao sam moje iskustva i to je pravo pokajanje kad shvatim da sam zao bez obzira na moja dobra djela i tad prihvatam i Hrist dolazi da živi u mene, ja shvatam šta je oproštenje, promijenio mi identitet sad, znači nema više stari čovjek sve što ikad radio, najveću prljavštinu, ne znam šta, braći i sestre, da zamislite, to ne pripada vama koji imate novi duh u kome je proklijalo novo sjeme, ali ovo je realno, braći i sestre, ta prljavština je samo u vašem sjećanju, u vašem mozgu, zato što nam Bog još nije promijenio tijelo, ali jednog dana na dan očišćenja, slava Bogu, kad Hrist udari pečat, obrisat će i to, nikad se više nećeš sjećati tih prljavština koje više nisu tvoje. Zašto? Jer te prljavštine su proistekle iz karaktera tvog, a koji je proistekao iz duha koji si dobio preko roditelja od Adama. Sad imaš novi duh Isusa Hrista, ti si novi čovjek, oprošteno kompletno, braći i sestre, ti si novo stvorenje, sve te prljavštine više ne pripadaju tebi, imaš novi identitet. I čak i sad da uradiš neku prljavštinu, ali ako imaš Hrista, samo treba da ustaneš i da vjeruješ ovo, da ti je unaprijed sve oprošteno, da si novo stvorenje, a da si uprskao zato što si skrenuo pogled ili ne cijeniš dovoljno ove istine, a to ne mijenja činjenicu
da je u tebi novo sjeme. Jer novo sjeme ne griješi. Hrist je umro grijehu, braći i sestre, on ne može da sagriješi. Novi čovjek ne pada. Ti kad gledaš u Hrista, ti ne možeš da počiniš grijeh. Znači, samo je skrenuo si od Hrista i zato si pao. I zato smo mi realno nova stvorenja, braći i sestre, ali još nismo naučili da 100% živimo u Hristu, jer treba vrijeme, ali svakog dana sve više i više i više. I zna se ko smo mi, ovaj novi čovjek. Nismo ovaj stari što ponekad nešto tu može da pogriješi ili da napravi neki propust. To nismo mi smo ovaj u duhu, ali ovo radiš, ovaj propust imaš jer ne hodaš sa Hristom, još nisi naučio, treba ti rast. Razmišljajte o ovome, braći i sestre, ovo su veličanstvene istine, naravno u svjetlu ovog evanđelja kojeg propovijeda. Nadam se da vam je bilo na blagoslov i da ste shvatili šta je pravo biblijsko oproštenje. Iako se radi o jednoj osnovnoj biblijskoj temi. Ali vi znate da se ovo ne propovijeda. Braći i sestre, nikad od nikog ja za ne znam koliko godina, decenija religijskog života nisam čuo šta je pravo oproštenje. Tek sad, ne kažem sad večeras, nego od kad smo u ovom evanđelju, razumio sam da je meni oprošteno, da ja sam dobio nov identitet, da nijedna prljavština ne pripada više meni realno, samo što je to još uvijek u mojoj glavi, jer mi Bog nije promijenio tijelo i dalje su mi ova sjećanja. Zato mi živimo po vjeri. Zato Pavle, čak i onim prljavim Korinćanima kaže, vi ste hramovi Božji, naziva ih svetima. Kako to? Je to laž neka? Da neki koji čine prljave stvari da su sveti? Istina je, duh mu je svet, taj duh će da vas krsne, a taj duh ne griješi, ne pada. Ali Korinćani nisu gledali u taj duh, skretali su. I mi se učimo, zato Pavle poziva, vrati se, ti si hram Božji. Eto, braći i sestre, to je bilo to za večeras. Amen.